Isago ya ga Magashule e ntse e bonala e le letobo. Kakanyo ya sepolotiki fetogile ka ntlha fa Kgetsi ya bonweenwee kgatlhanong nae e buseditswe morago go fitla Ferikgong a le malatsi a le Mabedi mo ngwageng o tlang. Go ya ka ditaelo tsa ANC, boeteledipele mongwe le mongwe yo lebagane le ditatofatso o thibelwa go gaisanela manno a boeteledipele. Le fa go le jalo Magashule a re bokamoso jwa gagwe bo ikaegile ka makala. Well, it's disappointing, but I can tell you, once nominated by branches of the ANC, I will stand. I was not elected by any leader of the ANC. I was nominated, and if nominated by branches of the ANC, that's what I will do. See. Magashule yo a dile moko o ikaegile ka tshegetso ya makala a lekoko ka tsholofelo ya gore a tla phimola katlhegeniso ya go emela kwa thoko kwa conference ya bosetšhaba. Jaaka ane a sa solofela, conference ya melawana ya lekoko ga ya fetola katlhegeniso eo le go matlafatsa moporesidente wa lekoko Cyril Ramaphosa. The conference will deal with that matter, and I think the conference must decisively win that matter. If the conference doesn't deal with that matter, you must know that the ANC is gone. Si boeteledipele sa lekala le le phatlaladitsweng la umkhonto wesizwe House a re bokamoso jwa ga Magashule bo mo diatleng tsa makala le dikemedi tsa lekoko kwa conference ya bosetšhaba e tla tshwarwang ka Sedimonthole. It is unacceptable that the Secretary General of the African National Congress will not be able to participate in the upcoming 55th National Conference and be able to stand for any position that is nominated for. It is unacceptable. And I call on you as members of the branches, I call on you, comrades, to please now intervene and stop this. Tsholofelo ya gagwe ga jana e ikaegile ka dikemedi tseo di tla tsenelang conference ya ANC go ikuela gore katlhegeniso eno ya go emela kwa thoko e phimolwe le gore a letlelelwe go gaisana gape.